hagati aho ngaho nimba uri kwibaza ese kuki umwana w'umukobwa atavukana imishino, atavukana amabere, ese kuki umwana w'umukobwa atavuka azi kwinyesebura bya bindi nyine bigezweho byo muri iyi minsi, kuki umwana w'umukobwa atavuka azi ukuntu bashobora kuyinyongera bayicaramo zamukaho bayigira, ese kuki umwana w'umukobwa atavuka ibere ryaraguye ringana n'iryawe mama? Ese ubundi kuki umwana w'umukobwa atavuka azi kwitera makeup, atavuka azi kwisiga, atavuka azi kuki umwana w'umukobwa atavuka azi ibyo byose, ariko mu gihe yabaye umwangavu akaba ari wa mwana utangiye kugira amatsiko yo kumenya ese ngo mpuye n'uriya muhungu habikira ngo byaba bimeze gute? aba yumva afite amatsiko yo kumenya ese papa na mama bandusha iki wana hariya hantu. Nimba ushaka kubimenya rero kora subscribe hariya hasi. Bakunzi ba Karima TV, Futures and Net 7, twongeye kubasuhuza tubabwira yuko ari Keke ugarutse. Abenshi muranzi sinangombwa kwivuga kubera yuko nabonye ama like yanyu, nabonye mwakoze share. Ubu rero twashakaga kubamenyesha ko ikiganiro twajyaga dukora cyahindutse guhera uyu munsi, kubera yuko hari yego icyo twakoraga mwakishimiraga, ariko hari abandi bakunzi basabye uburyo twajya dukoramo, tugakora mu buryo bwa episode, buryo bw'ikiganiro nyine. Baduhaye topic dushaka kugenderaho kumva nibyo. Ndabizi kwanza musanzwe mumenyereye, ntago ari ibintu byo kwirirwa buri munsi mbibwira, kereka niba ari abantu bashyashya baba baje. Ubundi amazina yanjye nitwa Keke. Ndabizi mwishimiye ibiganiro twagiye dukora kenshi, nk'inshuti nyine hariya mwakoze ama like, mukora subscribe. Ubu rero uyu munsi tuje turi kuganira ku kindi kiganiro. Twahinduye topic y'ukuntu twajyaga dukoramo, kubera yuko hari abakunzi bacu hariya bumva ko twahindura topic y'uburyo twajya dukoramo. Ubu tugiye dukora ku kiganiro cy'amasere cyo kuva umwana w'umukobwa avutse. Mbese bigenda gute? Bugira ngo hahiye koko aho hantu rero. Ubundi buriya umwana w'umukobwa yavutse bigenda gute mu buzima kugeza byibuze akuze akabyara akaba umuntu mukuru nyine? Bigenda bite? Aca mu zihe nzira? Ese ziragoye? Ese ni nziza? Ese ni ibicyavukana? Ni ibicyavuka bimugize? Icyo nicyo kiganiro tugiye kubagezaho kuri uyu munsi wa none. Ubu rero twari tugiye, urabizi nyine, ubwo tugiye kwinjira mu kiganiro nyirizina tubabwira ukuntu umwana avuka na wakiwaki, ahantu anyura, ese bigenda gute, ese aza mu zihe nzira. Ubwo urumva rero nimba bikunejeje nanjye ndishimye, kandi ndababwira ngo nimba utarakoze sabone hariya hasi, kora like, ushyiraho commentaire, biremewe, kugira ngo ikiganiro cyacu kigende kimeze neza, tubigendanemo neza. Nimba wishimye nanjye biba binejeje mu buzima. Tuhari kubera mwe, ntabwo duhari ku bwacu, ni ukubera yuko nyine mudukunda kandi muhari. Mudahari ntabwo twabaho. Urumva rero nimba tugiye kubabwira ukuntu ese umwana azamuziye nzira, aca hehe, ese iyo amaze kuza bigenda gute, ese ageze ku isi, byose ahangaha ubungubu ni iryo somo tugiye kwiga. Nkamwe bakunzi bacu, nizere ko
muri buze kuza kubikunda. Murumva ko tugiye gukora ku kiganiro kitari gisanzwe kimenyerewe hano hanze. Yana urumva nyine ni ikiganiro cy'ubuki n'amata, abantu bari mu buriri, mbese hafi aho mubanze mwumve ikiganiro tugiye kuganira wese ubundi kirabareba. Urumva nyine ntago najya kubaha details zose ngo umwana avuka gute iki n'iki, mbese murabizi kugira ngo umwana avuke haba habayeho umugore n'umugabo kuba bahuje ibitsina nyine bakarongorana, bagakora icyo bita imibonano mpuzabitsina nyine bagasambana. Undi then nyuma umwana akaza kuvuka. Ariko ikiganiro tugiye gukoraho turavuga ku mwana w'umukobwa wavutse, ntabwo turi buvuge ku mwana w'umuhungu kubera yuko topic dufite uyu munsi niyo mwana w'umukobwa wavutse. Se avuka afite iki? Ese ubundi avuka ameze ati? Avuka yujuje ibisabwa bihe? Aho hantu rero urumva ko ni nk'isomo tugiye kwiga. Nimba mubikunze aho hasi commentaire kugira ngo ubutaha tuzakomeze kuganira kuri iki kiganiro cyacu. Tuzajya tubaha amasereki kuri waki byose mbese. No kuvuga ngo umwana akivuka avuka kugira ngo abe ari normal yuzuye, abe azakundwa akunde. Ese aba afite ibintu bimuranga bihe? Tugiye kuganira ku gitsina cy'umukobwa w'umwana wavutse. Umwana w'umukobwa uvutse avuka igitsina cye kimeze gute? Se kiba kigizwe n'iki? Murabizi rero neza umwana akivuka ugomba kumwitaho, ukamuhereza ibere, ukamuha ibere mubyeyi, kuko ibere ni kimwe mu kintu kigize intungamubiri, kigize umubiri w'umuntu. Umuntu utarigeze abona ibere, yego situvuze yuko hari batajya babaho, ariko ntago aba, sinzi ukuntu nabikubwira, ntago aba bayeho muri bwa buzima nk'ubwa wa mwana wabonye ibere akabona ibere ku gihe. Ni ukuvuga ngo ubugomba nimba ubyaye umwana wawe ukamwitaho neza, ukamuhera ibere ku gihe, ukageza ku mezi 6. Ku mezi 6 turabizi utangira kumuhereza ifashabere kugira ngo arusheho gukomeza kugira ubuzima bwiza. Ibyo ni ibintu tumenyereye. Kandi ikindi, umwana wawe ugomba konka igihe kingana byibuze n'imyaka 2 kugira ngo abe yujuje ubuzima buzira umuze. Ese wa mwana koko afite cya gitsina? Aho hantu rero sasa, ese ku gitsina cye ameze ati? Ni ukuvuga ngo hari hejuru, hariya hejuru hasa nk'ari hejuru. Twe turi kuvuga ku mwana w'umukobwa, ntabwo turi kuvuga ku bana b'abahungu. Murabizi neza ko nabibabwiye ku kiganiro ukuntu kimeze. Umwana w'umukobwa hejuru ku gitsina cye mbese haba hariho akantu, sinzi ukuntu nabibabwira buse, haba mu gitsina cye, nuvuge hano inyuma ku gituba. Ntabwo aho ngaho ushaka ko tuhavugaho, ndi kuvuga ngo ese hano ugitangira hahandi ubona yuko harimo akenge bimeze biti? Aho ngaho rero bahita rugongo. Kumanuka gatoya hariho umwenge nyine w'inkari anyariramo nyine, aho bari normal ameze neza yuzuye. Hasi yaho rero haba hari wa mwenge nyine uzakorerwamo akazi kugira ngo wa wundi nyine kugira ngo ibintu biba wane. Urumva nyine ntabwo biba byoroshye. Ni hahandi nyine hari umwenge ugera ku ndibyara. Ni ukuvuga ngo hasi yaho nyine ni ibintu biri aho ngaho. Haba ahandi nyine hasi bahita inyo. Nyine murabizi umwana mukobwa bagomba kwitabwaho neza, akakorerwa isuku.
mu gitsina cyane cyane, kubera yuko hari abana ushobora gusanga ni umwana muto ariko mu by'ukuri mubyeyi kwa ko utigeze wita ku mwana wawe neza, ugasanga umwana wawe ngo yarwaye indwara ngo z'ama infection ngo ziki kubera umwanda utamukorera isuku neza. Nyine umwana w'umukobwa mwiteho, umwoze neza, nugera ku gitsina cye uhibandeho, umwoze hahandi winjiremo neza indani, ujye ugenda ukoramo neza, umwoze ku buryo umwanda ushiramo, mbese nawe namara no gukura. Nicyo kintu cya mbere nzi kibanze uba ugomba gutoza umwana wawe w'umukobwa kugira isuku hariya hantu, kuko ni ahantu hubahwa cyane, ni ahantu haba uburyohe mana yanjye hariya hantu. Rero iyo uri kurangarana umwana wawe ntumukorere isuku hariya hantu, rwose sinibaza ko waba umubaniye, kubera yuko abana b'abakobwa bahura n'ingaruka nyinshi, bahura n'ibigeragezo hariya hantu. Mbese umwana wawe ugomba kumwitaho, ukamwitaho kuva avutse kugeza igihe nawe ubwe uzabimwigisha, akaba yabasha kwitaho, akajya yikorera isuku hariya hantu, kuko ni ikintu cy'ingenzi cyane. Mba numva ku mwana w'umukobwa twagakwiriye kumukorera. Nimba wumva rero ukunze ikiganiro, kora share, ukore like, commentaire, byose birakenewe hariya hasi kugira ngo dukomeze ubutaha. Ese wa mwana w'umukobwa ko yamaze kumenya kwikorera isuku, ko ageze hahandi yari umwangavu, amaze kumva yuko amaze gukuramo gake, se bya bintu amaze gukenera, ese umuhungu bazabonana iki n'iki, mbese iwaki aho hantu. Rero ibyo byose ni inkuru ndende, urumva ni inkuru ndende tugiye kubagezaho. Iyi ni season 1. ubwo ngubwo uko tuzagenda dukurikiranya ama episode muzagenda mubasha gusobanukirwa, mubasha no kumenya ese ni kubera iki umwana w'umukobwa atavuka azi kwinyesebura bya bindi nyine bigezweho byo muri iyi minsi. Kuki umwana w'umukobwa atavuka azi ukuntu bashobora kuyinyongera bayicaramo, bayizamukaho, bayigira. Nimba ushaka kubimenya rero kora subscribe hariya hasi, mubasha no kumenya ese ni kubera iki koko umwana w'umukobwa avuka atazi ibyo bintu, cyangwa se ntabyo afite ku mubiri we. Ni ukuvuga ngo nimba ukunze ikiganiro cyacu, hariya hasi commentaire, ukore like, subscribe, ubundi ubutaha tukazagaruka turi kubahereza ikiganiro gikurikira, kuko urumva nimba ari aka episode ka mbere, ibizakurikira bizaza biri gutwika. Mvuze ngo iki? Gutwika, tugahita twimanukira aho hantu. Rero urumva bakunzi bacu ba Karima TV, nahakagaruka ubutaha ni ukugaruka turi kubabwira ese umwana w'umukobwa yatangira koko guca imyeru ryari, agatangira nimba ari ugukurura iyo mishinya, kurura kugira ngo nyine agere kuri rwa rugero ari kwifuza. Ubwo ngubwo tuzagaruka turi kubahereza kuri iyo topic. Ese behera mu myaka ingahe? N'abatabizi n'abumva babishaka barengeje urugero, tubafitiye ukuntu twazajya tubagererayo, tukabazanira imiti, tukababwira n'uburyo kiyikoreshwamo, mukazaza muza kuyikoresha. Ubwo ngubwo mwakoze rero, nahakagaruka. Ciao ciao, murakagira Imana n'amafaranga n'amatelefone yo gukora subscribe, share and like, commentaire. Ya turabakunda.